ɗo no defte hadisa ko ɓe addi kon ɓeɗo fof ko nanduɓe en fait c'est à dire ko ɗe gande ɗo woni fitna annon fen ɗo so daari wonɗo e huɓɓude yiite annon fof koye ley ɗe gande woni par ce que si tawi ko ɓe yahudiɓe ko ɓe laami Europe ɗo voilà ko ɓe woni pilotude politique européen on kadi hay o laamiɗo ɗum o mi sikki union européenne no Ursula von der Leyen mi anda hon o yaltuno o inni wo l'Europe a les valeurs du Talmud c'est à dire que deftere ɓeɗo nde ɓeɗo Moyen-Orient ɓe gayni laamade joni kamɓe laami arabe ɓe luttuɓe ɓeɗo ko jahannama on e nder Afrique on ko bonema Allah e ɓe hoore men enen fulɓe men par ce que ko hoore ɓe ɓuri daguinorde ɓe ƴakkay on faami mais en fait ko wontiɗo ɓe nder andi subaɓe wahabiyaɓe ko ɓe woni e huɓɓude Moyen-Orient ɗo mi harɓe wontiɗi américain on nder fino ɓe liɓira wonɓe modéré ɓe c'est à dire que jokkuɓe alquran on quoi en fait siya men ɗo hino ɓe kamɓe kadi yiite ngen ton ɓeɗo ko ɓe orthodoxe communauté ɗum ko hurmu ɗum ha sofida teɗen Georgie to en amere ton kadi ko jahannama o yiye ɓeɗo e koko ente Europe de l'Est no doga no ara maintenant ndaare ɗo noon feppodiron ɗo ndaare ɗo ɓeyda ɗo Nation of Islam e jannuɓe Mohamed Ali en janni Malcolm X en hino ɗo Farad Mohamed atiɗo arde on janniɓe hino mo janni on l'honorable Elijah Mohamed hino fewndi ɗon fewn ɗo ni laamiɗo ko ɓen tan organisation Nation of Islam États-Unis o hino mbo ɗo l'honorable ministre du Sorkan ndaare waare ala par ce que en fait ko nanduɗi coowodata ɓe ardu e par exemple oɗo ko en fait say mo sikke ko suka mais ko mawɗo ni en fait mais ko ende leur leader ɓeɗole ɓe jannirali sina alquran fami ɓeni Allah ar e maɓɓe immorde oɗo to no nani kadi par ce que so goɗɗo ari ɗo wallima anne Allah wallilan immorde oɗo ko Allah ari wallilan immorde on arɗo wallitima tigiri si Allah ñawdima ko Allah ñawduma immorde docteur jon donc kamɓe wono États-Unis tellen les années 30 harɓe soñji harɓe wawa yimɓe burure oɗo o inni wo ko Arabie Saoudite o yuri Makka o ari wo wurni tindugolɓe e kono woniri kadi par ce que ɓe grand ɓe ko inte américain ɗo grand leader wono Malcolm X Mohamed Ali et tout ça grand maɓɓe ɓen fof alamo rewrali e jungo makko ma ɗum rewruɗo e jungo rewruɓe e jungo makko mais ko alquran nan tun kamɓe toujours ɓe jogoto oui alquran ar neɓe waɗi yeeso ko lutti kon ko hikmaji maɓɓe ni kamɓe tigui telon science maɓɓe on faami e hino baye ala déjà ɓe ari on culture ɗon andi nandugol force hita waɗu waare mais ko andigol jama on c'est à dire que a andi ko ɗum hay ka dina ɓenna a lutodira an e bomɓe ɓen andi ɗo déjà no hollirani ko woni bonɗon par ce que ɓeɗo ɓe aru ɓenni julɗo déjà wo sen feewi bomɓe ɓe wawanta hay fus ko noon ɓe ardi hikma maɓɓe o faami wo ko moƴƴingol yimɓe fewɓe te ko ɗum waɗi ha hande ko organisation ɓuuro janɗude e nder annon tata te oɗo lendra Elijah Mohamed wo selon woɓɓe goo o hari o famodira e nayyi oui famodira e nayyi donc no holliri quelque part ko homɓe ɓe jeydi en fait e mano Malcolm X mbanɗo ɗo e vidéo ka karamkojo inni wo so yii goɗɗo o anday leñol makko honto iwri o yiyoyi Malcolm X ɓe landimo tun o innoɗo ko fulani oɗo ko pullo donc hino ɓe waɗa e puuto ko kamilore ɓe yoɓorta o yi lewru ndum voilà te kadi hina walgol ɗe kaftaneje feetuɗe ɓe arda e costard o ari onni gorko fof ko ha ton jini ko complet ji tati kono ɗum tun ha ton jinɗa ko lutti kon ko gaspillage comme ça o yi e o immintindi ɓe so wi hande koko inteno ara américain hande no respecta ko saabu ɓe essentiellement par ce que dina kan sa jukki kan no hanir noon a wona e aljanna en fait a heɓay doole a heɓay laamu a heɓay jawdi a heɓay assurance a heɓay confiance a heɓay kala ko moƴƴi a heɓay par ce que kala ko moƴƴi ko inde Allah mais sa niɗa joni jokki Allah kama ko tuudi kama ko kawo kama ko yiite kama ko jahannama kama ko tempére kama ko lorra kama ko lette andu a jokkalimo no haniri noon he ennugol ko oɗo moƴƴi oɗo boni daari résultat ji ɗi andu awde ennugoɗo en la jangi mi janga daara résultat ji maɓɓe ni yahaɓe ka sur l'expérience ko ɗum si ɓenira examen ka min la ɓuuri jangude la hunji piija miɗa jangi ok waɗa examen vérifié combo woni meilleur mais ɓeɗo fof ko ɓe laami toon
ka gande maɓɓe ɗen sakiti ton fof ko jahannam woni ko Afrique ko hoore o wahabiya ayɓe men ɓe dewti filancugol fulɓe ɓe e nder Afrique oui jiba Soudan yimɓe busanda ɗum kono e ɗi gere wi Soudan taƴƴugol Soudan par ce que ko fulɓe darino haaɓi ha Soudan waɗa dans les années 1800 ɓe haaɓi di anglais ɓe haaɓi e arabe ɓe inte ɓe wonɓe dal Égypte intiɓe arabe par ce que harɓe no falno jeeɗi Soudan ko fulɓe darno ha au territoire Soudan woni lamateri diina voilà mais giba ton donc ko feccugol leydi ko fulɓe ɓen fecca en fait fulɓe no wontir Sud Soudan fulɓe no wontir Nord Soudan ko leñol fulɓe ngol en réalité fecca donc e nder Afrique ko hoore ɓeɗo ɓe dewtoto fi huɓɓugol ga fulɓe ɓe kanare ɓen ko niɓe ko ɓeɗo natno ko noon ɓe lancirɓe ɓeɗo ko ɓe laamino Makka en 1924 ha hande naarejo heɓali jaam ko yiite dow yiite et pourtant ko en 1924 ɗo wahabiya laami Makka goy par ce que yimɓe go sikkay Makka meeɗi wodde wahabiya non ɓe arɓe hibbi ƴiƴam ɓe wari yimɓe an ko limata ko tawi ɓe wontiɗi anglais américain ɓe heeɓini jama waɗi guerewi ko lannata ɓe hendori ɗon doole en 1924 ɓeɗo kadi ka hendino ɗon ko moƴƴingol pinka woni golle mum o yii ɗo ko ɓe memodiri ɗo andi ko nandude ha yaɓidata goy kay kaɓe haɓiɗ ɗo maɗa e misidje koɓe yaltini ko jaka yoɓe homudi e misidje ɓe de koto anda fi mum ɗum ɗo ɓe kokonte orthodoxe le risi ga ko yimɓe hurɓuɓe ha fof no andi ɓe c'est à dire que itugol wonki ɗum ko de loi boire na mere fof no ñeƴƴi no huuli Poutine ɓe andi ina lawol Allah par ce que lawol Allah ngo ko lawol annabi Isa lawol Rahman lawol gonga andi ɗo fof ko jinnoɓe koɓe wolta kon hoore doole mais ina hoore argument ina hoore gonga koɓe beebine fiyo gonga maɓɓe on heeƴi joni noon in ɗo noon ɓeynte Far Mohammed e Alicia Mohammed e l'honorable ministre Louis Farrakane ɓeɗo arde e gandal innugol ñentinen Allah par ce que en réalité so janggi wanono wonɓe États-Unis ɓe ɗo wawi base béton surtout Chicago ko ɗo woni bastion maɓɓe on Detroit mi anda Detroit ko toon woni bastion ji maɓɓe ɗi ɗon andi araɓe toon so yeehi en fait on janggi livre maɓɓe ɗi ko facile à lire par ce que kamɓe ko alqouran woni central on mais so janggi en fait ko ñentingol Allah par ce que ko ɗum ɓe enni ko Allah ardi e koɗo en fait c'est à dire que ko sifaji Allah ɗin o ardi e maɓɓe donc kamɓe no ɓe donc ko Allah ɓone ñentinde ko ɗum ɓeɗo fof o wahabiya fof dara yani hoore maɓɓe ni no woɓe jokka diina donc no minirɗo ni hino defte wahabi chia ɓen kamɓe kadi ko yahata 43000 hadis comme mo janggantama 43000 hadis fof hay sa jooɗi ke wima fof ɗa janggu ɗum fof a maîtrisata ɗum fof hombo huññantuma 43000 hadis eli Allah no waɗana alquranare nde ayaji guluji ko pet hay nde ɗon hunja gonde ko probléme déjà hay janggonde fof haram moins hay sa hunjaka men si ayre wala ma anda nde ayre on existe o yi initiɓe sunnayankoɓe andi ɓe fof ɓe fiɗi inde de Allah jonnaali ɓe goy ɓeɗo enni siya na Allah enni kon siya Allah enni kon julɓe ɓe enni kamɓe koɓe siya ɓeɗon kadi ko sunna ena Allah jippini sunna Allah ennaali kon sunna a nelaɗo Mohammed a meeɗal inde ñentinela Mohammed tigui ko Allah o ñentineno o yi ko alquranare sifinde fi Allah nden wacciri on kono ɓe fefindi defte maɓɓe ɓe waɗi hoore inde makko o yi ɓeɗo ken kadi pareil aytan Nabi Moussa feƴƴi ɓe acciti deftere no accanno men ɓe fefiɗo eɗen ji defti maɓɓe ɗo nasara ɓen pareil Saint Paul Saint Pierre ɓe mari sembe ɓe lannata ñalande fof ɓe nder année on ko 5 ɓe entiɓe orthodoxe ɓe yetti sembe ɓeɓe inte catholique joguino kon fof ɓe ɓeyti toon 30 kamɓe donc en gros ko andi ɗe baye o culture o façon habillement ndaare tout wano ɓeɗo et puis ɓeɗo no resisude kañum wonɓe États-Unis ɓe no andi ɓe ko vraiment si ɓe formima a yalta yiɗa mari hakkille ɗa feewi et puis tu réussis dans la vie ndaare ɓeɗo noon ɓornateri ni hande marandi rewɓe hande ko waɗoɓe nimja wata morade watta ko tani pesatako hay gami ɗi joni ɓe wata nouveau génération ko joni nimjaka men hay gami ɓe wata ndaare ka cérémonie ji aɗa waɗi nimjawi anda heno amirte e gami fulɓe ɓe hay gami men ɗi majji na noon fiɗema o faami ɗe naati e nimjaji ɓeɗo no ndaare jokkuɓe diina Allah kan no laaɓiri no laaɓi poyi porni tranquille famin ko Allah ñentinte hina annabajo et puis e hana jokkude deftere nde iraka Allah déjà